Prištini izjavili su da će Vašington u dijalogu Beograda i Prištine podržati rešenje o kojem se dogovore dve strane uz vođstvo Evropske unije, citirajući pritom predsjednika Joe Bidena da sveobuhvatan sporazum treba da dovede do uzajamnog priznavanja. Suština bilo kog sporazuma mora da dođe do samih strana. Spremni smo da slušamo i pomognemo na bilo koji način da pružimo podršku obema stranama i Evropskoj uniji kao pomagaču u pronalaženju međusobno dogovorenog rešenja, rekao je neimenovani predstavnik američke ambasade u Prištini portalu Gazeta Ekspres. Dodao je da Sjedinjene Američke Države u potpunosti podržavaju dijalog i sveobuhvatno rešenje koje će dovesti do uzajamnog priznavanja, očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta dve države i jačanje njihovih demokratskih institucija od suštinskog je značaja za napredak Kosova i Srbije. Ovo će poboljšati bezbednost i prosperitet obe zemlje, unaprediti njihove težnje za članstvom u Evropskoj uniji i drugim multilateralnim institucijama i podržati trajni cilj pune, slobodne i mirne Evrope, naveo je predstavnik ambasade. Upitan da li će biti imenovan specijalni izaslanik za dijalog Beograda i Prištine, potvrdio je da će, ako bude potrebno, Sjedinjene Američke Države razmotriti imenovanje specijalnog izaslanika za region.